Tala fau mai le whaafonga o se o totonga le nei o tala I vai whanua o Aotearoa po New Zealand nei. Mo le aso le nei AsoGafua 8Ianuari2018. Au ina atu e ala le tautua a le Lua Bay online, SAMOATV TALA'LASI, ma le Samoa Radio TALA'AVI. First, the headlines in English. Missing Pakuranga Heights woman Elisabetta Soli has now been found. Suspicious fires in Hastings. Thousands of New Zealanders who've died have continued to be paid the pension for more than a month after their death, according to recently released figures from the Ministry of Social Development. Submissions on draft banking code has been kept secret. Road toll to date nearly on par with 2017. Swimmers get the all clear for Hutt River. Cheaper fuel or petrol prices could be on its way again for New Zealand. And now the news in Samoan. Tala tō mua. O se reporti mai l'ofisa leo leo ili tae o nei, na whaalia mai ai watu e maua le tina ia Elisabetta Soli, o se tina Samoa onos fuluono tau sangale matua, na leilo mai lona ai ngai Pakuranga Heights I Aukilani nei, mai le tae ao le asa tō nai. Na iai popolenga o le ofisa leo leo ono le tūlanga tau saunga le mua le nei tina, ai mai se aia le tele lona sila fia o le ngangana Beretania, whapea manisi o ngase o le mafofau, po le dementia, e a fia ai le tina. Whaalia le anganga whaafitai o le ofisa le ngatau au au nanga whaasalalau, whaapena anisi o le atunu o na whasota I atu, ma avatu whaamatalanga ma whasoa soani, na mafua ai o na toe vave maua le tina ia Elisabetta. O se isi o tala mai le ofisa o leo leo, mai le pitanu o Hastings, I se tasi o ai wa ta ua o Frimley. Ta ua mai ele so ina e leo leo ni mu po ni afi sa sao I lea ai, ina ua sasunu e au noa mani mafua anga tatau, se pala au ase ai ngai lea ai lea, I le aso tolu sa fulo te sema, ma le vai aso na sa so ai, I le aso fito Ianuari po ana nafi lea. E lua nisi whaalavelave tau mua na lipo tia mai nisi o ai tūla lata, I le vai aso lava lea e tasi. O lo tala sangaina e le ofisa o leo leo le mamalo le atinu e ala Hastings. E mai sa ila tau e ono mawai nisi o whawatalanga atili whatatau nei mu. Ina ia whato ta I le ofisa o leo leo I Hastings I le telefoni o ono, Valu fititolu o 5 tolutasi, Valu fititolu o 5 tolutasi, po le Crime Stoppers o Valselau, 555, tasi. I se tasi o te singa o lo whaailoa mai eini whai numera o se reporti na maua mai le matanga luenga mo le manuia lautele I New Zealand nei po le Ministry of Social Development. I te tono le 5 tausanga taluai, e silinga mai le fitu a whenisi o te mamatina a maatutua, na whaawau o na tutongi ia I le matanga luenga le penisi ona, mo le tasi le maasina pesi le atufoi, talu o na maali liu. Pe ama le lua lava ni vai asa talu o na maliu se isi o lo maua le penisi ona, o lo whaatina oi bea o na tutongi mai le nei vai ngā tupe le matanga luenga. Mai tutono le lua vai aso, o lo iai fo ima le whaamoe moenga, ina ia whaailoa atu e tau ainga o le tangata penisi ona wa maliu, le tūlanga ua iai. O lo whaailoa mai fo il matanga luenga, o lo o manino fo I lato o taimi o mawhatianga, pe ato e sea se soifua ono ala maliu ma le oti, e ono ngalo ai ma lea manatua na whaatino le tūlanga, e tau na whai, e alai le whaailoa. Ma o lo iai fo inisi o awala o lo mawhai o na uia il matanga luenga e pe o le whasota I atu o I lato I tangata o wato fia, e a vea matau si mawaenga a se ua maliu, mo le toe whaafo I sia mai, o se vai ngā tupe na ova o na tutongi atu. I stasi tala, o lo whaalia mai ai le talia le asosia I lato o lo tala noa ina mata upu tau teo ngā tupe, po le Banking Association, o na tali mai e tusa o ni fesili, na tu ina atu ia I nisi o tu stala ma whaasalaunga. Ina ia whaamanino mai se tasi o teo teunga, po le code,
o tulafono tauteu ngā tupe o lo o wā mata o na whaatalaloaina. O le taimi nei o ai inga o tulafono tauteu ngā tupe o lo o ala ngā tatawai o na kawa ina mato i tatongi mai se whale tupe i se tangata e ana se teu ngā tupe se vaenga o se la tauteu ngā tupe ua ave whaangaoi e se isi tangata pe a whaina whaangaina i le internet banking ale nā whale tupe. O nisi o popolenga na whaao atia i le asosi le nei e nisi o tangata lau tele ona ele o whaamanino mai le asosi be o tu mau lava le aia inga le nei o le tulafono tauteu ngā tupe. Lea o lo pa o ai le ulolo la au whale tupe e te tongi mai se teu ngā tupe a se isi na ave whaanga o i lunga o ala tau penga ta whailangi po le internet banking fraud. Ma le puipoinga lea o le tulafono mo tangata lau tele ma la tau teu ngā tupe. Lea o lo tau mawhai le asosi ina ia lau li liu. O lo whaawau pia nei whaatalanoanga i le taimi nei. Tala tau i lau whainga o e maali liu lungo a wala tele vavave mai le amatanga o le nei tau sanga. O le whaiunga o le vaiasa muambola nei masina muambola nei tau sanga lua afes fuma le valu na whailoa mai ai le laina tutusa lavo whainu mera whaamamawina o e maali liu ona o whaalave lave tau ta avale i lungo ala tele i le taimi whaapena i le tau sanga o mawavai lua afe se fulu malefitu e tusa lea ma le toa se fulu maletasi ma le tausanga nei lua afe se fulu malevalu e toa se fulu. Tala mai Wellingtone o lo o tue whaai loa lau i tele mai e le pulenga o ai Wellingtone po le Wellington Greater Regional Council o tue whaatanga ina nei le vaitafi o le Hutt River mo ta e lenga talu mai o na iai la patainga mai le masino o Novema o le tausanga o mawai. Ona o le tele o taota masia mai afia i le soifua o lo o maua i le tele o vaenga o le nei vaitafi. O whaalia mai la o tue whaakatanga ina nei le vaitafi lea o le Hutt River mo ta e lenga o le nei vaitau o le tau mawhanawhana. Whaatasi ai ma le whaamanatu ina ia siaki pia la patainga o lo o tuina mai lunga o le upenga ta whailangi a le Wellington City Council. Tala muli muli o se tasi o fuafuanga le company a le Caltex Australia po le company fo ilia e ona ina ma whaafua ina pisinisi pamo penisini o le Gull Service Stations New Zealand nei ina ia lata o whaatawina se vaenga o le pisinisi po se pisinisi swa au i Filipaina. O iei le whaamoemoe atonu o le ngai o inga le nei le leilea i le nei vaitau ona o le taunga tau penisini ua iai. Mo i lātou wa amata o na whaasea i le taunga o le tau o le penisini. Ia tonu o lea wa amata o na tali mai a tātou talo sanga. O se whaapoponga le nao a tātou tala fou mai vai whanua o Aotearoa po New Zealand nei e alai le tautua a le Loa Bay Online, SAMOATV TALA'LASI ma le Samoa Radio TALA'AVE mai aukilani nei mo le nei taimi o le AsoGafua 8Ianuari2018. Maua se isi whaapoponga i le aso a tai au. Whai ua toa tātou tala i vai whanua o Aotearoa ma New Zealand nei e se tala lata mai o le tau. Whaafteitele le mafuta mai. That concludes our Tala Mai Vai Whanua o New Zealand update for today, Monday, 8th of January 2018. Brought to you by Loa Bay SAMOATV TALA'LASI and Samoa Radio TALA'AVE Online. And just a quick weather update before we wrap up. Thanks again for joining us. Manuia tele, so far so fua.